Thlapi pahnih suak zan bezai chun hla sunga chun arak sak photi bezai le hla chun kanak thei theu thei ngai dinga hin zau manin kan ruat dalo asinan rak thei ngai si alhan lai ta chun red thain tuikum sunga a thleng ding silavin tua hin a thleng re rau zo si kei khal ka nau hak la ya kamanga thlapi pahnih chu sim lo tampi pi tlanak suak thawi ka thang nu khala sun vu ka thin lunga khat theu o tuikum thong ni le pali kum nela ma hin thil mak pahnih a thleng dingi thlapi pahnih a suak ding ni okin adol ding ni okin adol ding thu chu neta kan than le dingi tuitum thlapi pahnih suak an ti mi hi minimum an ti thlapi fate takte si thlapi mai te kan ti pai chu amina asteroid 2024 PT5 tinan kawi September ni kul hluan ko ania khana suak thoki mai tha November ni kul hluan ngania in liam san sal ding asi asan chu leilung hip nakin tu hi akai khrengi lawle a hi pi leilung kyang kapa arung nai asi thani nuwa leilung hip nak thai sin aluat dingi amai lam jin te fe sal ding asteroid 2024 PT5 timi tuitum thlapi pahnih nak hi asteroid sungkwa asi asteroid chu kan thei vekin ni anai big hi Mercury asi leilung pi pariata Venus asi kani hi pathum nak leilung pi kan si apalina ka Mars le Jupiter karlaka asteroid belt hi leilung tiat lo fate noi te pol hi anwak nun nawi chumi hlompi laki sungkwa ta telasi chumi laki leilung lam rung nai deu zin I afe si leilung hip nak kha in arak hip ruanga leilung nai te kan thlapi lam zin kianga ara kan tikai chu asteroid belt I athlen nak hi kum billion lilai reizau arak si anti tui thlapi te hin ni avel nak lam zini ni thoi an hla tok lam hi pengin million som kwale pathum rong atla kan leilung si ahlat lam hi peng million ni le datama pariat si kan thim ton thiam thaina dinga tui kan thlapi hi chu leilung pi thoi an hlat lam hi peng ting ni thong som thum thong riat zariat le somnga panga chak chi si churonga kan thlapi nak chon a ngai afate tla fate dewi atum lam hi jiang tuk rong a si ti le alai so tlangin peng thong ni za le somnga pakwa long si kan thlapi ro chon te zet Arjuna asteroid sungko member si mitui asteroid akhan kan leilung lam nai tu kan vun tiding mo chumi I aluang mi Arjuna group anti Arjuna asteroid sungko member si Arjuna ti mi hi India tong si Indian min kan tigai chu India ram Mahabharata I ralthiam min thang thalsai thiam min thang aba mi thel kel lo anti mi pachang tha Arjuna anti an hlan lai thon thorau lingta chumi min an lak mi si tui mini moon hi comet anti sikhu phun khat asi afe chaklam hi nazi pakhata peng thong ni zan ni rong chakitlan asi ngai te chun tua hin aswak re rau kan tinan kan mit long chun van bawrok athian chan khala hol sela kan thei thiam kher loading mu te kan mu thei kher keimo chu ar si man tiat lo chu thlapi tin je tin son siar thei ti le tui kan leilung pi kiang nai kan thlapi thoi sung kwa I rung asironga thlapi pahnih nak lawle thlapi fa te tin an siar nak si tuitum hi thlapi pahnih kan nei voi khat nak si mo sila pahnih long lo thla kan rak nei da anti thong khat zakwa somriat pakhat kuma le thong ni le kum kul hluan ni kuma khan tui thlapi vek phun deu amina 2022 NX1 timi thlapit pahnih nak kanak nei da si vandum kul le arsilam zirfiang tu podcaster Dr. Jennifer Milatun tuitum thlapi pahnih nak kan nei mi thon thu hin kan solar system ro riziang tlukin arak noki anrak busy timi le kan kiang nai te keu thil kan rak thei hlia lo mi le kan mu so hi lo mi an tam zia hi in sim thei tui asteroid la hi tui kumlong asi kan mu so churonga van bau ruak kau pi hi chu jiang thukan arak mak tim hi in sim fiang tia rel aze science lami vun rel hi chun thil hi an mak lau thu tum
bezai rim khalan nam non lo vek abangi ajiang le khole thlapi pani aswa zana bijel hla chun zo so ama kelin theiding ati kani te kel kan rak o pai mo jiang le lam